إلى يوم لا مرد له من الله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل شأنه في آية أخرى: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عباد الله، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا لعبادته، واختارنا الله سبحانه وتعالى هذا الدين الحنيف أعظم وأحسن دينا الذي اختار الله سبحانه وتعالى للأمم كلها، ألا وهو هذا الدين الإسلام. وهذه الأمة من خير هذه الأمم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا يتعالى الله سبحانه وتعالى o taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adam, neminɗo en ɗiɗo nemaji mawɗi, arsikuɗo e wongol en julɓe. Nema ɓurɗo mawnude mo kanko bajjo seniɗo o mawnin, bimana o nemini jiyangel makko e hoore ndiɗo leydi, oɗo nema l'islam. eɗe yettamo e dow oɗo nema, ko waɗi noon ko yettugol mo ngol kanko bajjo seniɗo gonɗinamo ko ɗum ɗo riwata lette ɗen. kala ko wiyete lette kon fuu ko gasata wonde hakkunde jiyangel e Allah subhanahu wa ta'ala, ko wonata sabu muɗum ko dullugol neɗɗanke o ronkugol yettugol Allah subhanahu wa ta'ala. Allah daali: madha yafalu llahu bi adabikum in shakartum wa amantum. Allah subhanahu wa ta'ala o daali ko honɗum o dañiri lettugol on si tawi on yettimo, on gonɗinimo. jaka si tawi jiyaɓe Allah ɓe yetti Allah subhanahu wa ta'ala, gonɗinimo, haray Allah subhanahu wa ta'ala riwi ko wiyete lette kon e dow makko. Nemaji ɗi o moƴƴori e men ɗin hino ɗuuɗi, ɗi wata ko sifade wono kanko Allah subhanahu wa ta'ala o ɓanginiri noon. Yoni en ko wi kon: wa atakum min kulli ma sa'altumu. o okki en kala ko landiɗenmo kon fuu. Allah daali: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. si tawi tun on limi nemaji Allah ɗin on wawata bi ma'ana huɓidade ɗi sabu ɗuɗugol majji. ko ɗum wasi Allah subhanahu wa ta'ala daali: innal insana la zalumun kaffar. siga mubalagaji ɗiɗi e hoore kalimaji ɗiɗi wonɗi sifade dullugol ɓiɗɗo adama o. Allah subhanahu wa ta'ala no wawi wide tun zalimun kafir, ko wi la zalumun siga mubalaga le dhulm, kaffar siga mubalaga lil kufri aidan. ko sabu mawnugol ɗuɗugol nemaji ɗi kanko bajjo seniɗo o waɗani ɓiɗɗo adama o kon ɗuɗugol majji ko wawi suusude yeddugol ɗin ɗon fo dullana Allah subhanahu wa ta'ala. ko ɗum wasi aya o lannitori: innal insana la zalumun kaffar. musidɓe julɓe tedduɓe, miɗo yamira hoore an, miɗo yamira on hulugol Allah subhanahu wa ta'ala. ko waɗi noon ngolɗo kulol Allah subhanahu wa ta'ala fiyake maggol no mawni, fiyake taqwa on kulol Allah ngol hino mawni e nder kaɗo diina Allah subhanahu wa ta'ala. yoni en ko tawi kon dendanagal mofte ɗen ɗe fof majje ɗe yamirano kulol Allah, wono Allah subhanahu wa ta'ala addiri ɗum noon ka suratu nisa. Allah subhanahu wa ta'ala daali: walaqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. gonɗi dey mi yamirno dey ɓen ɓe defte ɗen tippinano e dow muɗum ko adi on onon mi wiwno yo ɓe hulu Allah, awa onon kadi men mi wi on yon hulu Allah kadi. Allah subhanahu wa ta'ala daali: galleji ɗin ka lahara, malore nden kisal ngal daɗugol ngol ka lahara, wonani ɓe yimɓe wuroɓe e hoore ndiɗo leydi, e hoore netare, e hoore yankinare. Allah daali: wa tilka darul akhiratu naj'aluha
lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Me waɗani galle ɗen ka laakara ɓe yimɓe ɓe fandaki berko ɓe wurata e hoore ndiɗo leydi ko, e kala ko ɓe okka e geɓal ko ɗum mawni ko ɗum teddi wo, ko ɗum hawni ko ɗum hurɓini wo, woni ko laamu ɓe okka, woni ko gandal ɓe okka, woni ko jaahu, woni ko daraja, woni ko teddungal, woni ko jawdi, tawa ɓe wuuray ka hoore leydi ɗo ɗen, tawa ko ɓe newiɓe ta ko ɓe neetiɓe. eɗon andi on aya ko gaynitiɗo qissa molanaɗo neɗɗo bewnoɗo e zamanu annabi Musa alayhi salam, bewirnoɗo jawle mum no wiye Qaruna. eɗon andi alqur'anare nden sine nangi qissa nde yewti qissa on nde waɗanay qissa on khulasa ko wiyete résumé, bimana Allah jumlay ko moɓodiri e nder qissa on ko fop Allah subhanahu wa ta'ala jumlay ɗum e aya goto Qur'an. nde tawno Qaruna bewirno jawle mum ɗen, ɗon andi fuɗɗode bimana nde yewtere ɗon ko Allah daali kon, inna Qaruna kana min qawmi Musa fa bagha alayhim wa ataynahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwa. Allah daali Qaruna o dey bewno e hoore yimɓe makko ɓen fima okka jawle, kono noon haɗi jawle ɗen no ɗuuɗi. si tawi magasin ji makko kanŋe wodanoɗi on say ɗin cinque caabije magasin ji ɗin tun wona makiti on dey ko sagataɓe capannayo jomiraɓe doole jiwdata cinque ɗen ƴettira ɗe kara han. kono o bewi ha gasi ɓay Allah subahana wa taala halkimo o daaloy noon wa tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Allah daali wal aqibatu lil muttaqin. Allah subahana wa taala daali battane moƴƴe ɗe wonani huluɓe Allah ɓen. kala ko gerda, kala ko piira ko haɓa, kala ko wonaɓe haɓidede ɓen jogii doole e pehe e jawle e kala ko ɓe hoolori wattande gere on fen on ko gonɗim ko gonguɓe ɓen huluɓe Allah ɓen gañoyto. ko ɗum wasi Allah daali wal aqibatu lil muttaqin. Qaruna e jogagol mum doole e margol makko fedde molanande joguinde doole ko kanko foolano wonde Allah subahana wa taala yañña mana on ɓurini ɓayna wal aqibatu lit taqwa. ɗon andaka ko a on to hattoy bi mana si wiyama wal aqibatu lit taqwa a ammu wa awsa si wiyama edi wal aqibatu lil muttaqin. musidɓe julɓe tedduɓe, anden Allahu lanɗon subhanahu wa taala ko o tagiri en ko fiyo e rewmo, o suɓanike en ko ɓuri moƴƴude e diinaji ɗin. kala ko wi'a diina kon fop e nder aduna on ko ɓuri moƴƴude ko woni ko selli kon e ko wi'a diina kon ko kaaɗo diina l'islam. kala noon taskorɗa kaaɗo diina, kala nde darirɗa kaaɗo diina, a yiyay ko diina kan timmi kon, a yiyanta diina kan ɗustagu. ko ɗum haɗi diina kan yiyane ɗustagu ko adduɗo diina kan woni siforaali ɗustagu. so i sariyaji men ɗin ɗi moƴƴinten ɗin fop ka hoore leydi ɗo fop ella yiyete e mum ko enen tigi woni timma hiɗe wondi e Allah. ko honno moƴƴirten ko tawata ala ella. nde tawno Allah subahana wa taala ko sifitoriɗo timmal, ko ɗum wasi diina makko kan timmi, a alaka yurnora hay e hunde kanko bajjo seniɗo on o gollali o moƴƴinali si ko tawata a yiyey ella e muɗum. Allah daali ma tara fi khalqi rrahmani min tafawut farji il basar hal tara min futur thumma rji il basara karratayn yanqalibu ilayka al basaru khasi'an wa huwa hasir. Allah subahana wa taala daali a yiyata e ko Allah subahana wa taala tagi kon fes, a yiyata ɗum ko ɓurodiri ko ella woni e muɗum. Allah daali siɗa faala fon yiltu gite ma ɗen daara ko o tagi kon si a yiyay ella e muɗum. Allah wi daara laabi ɗiɗi siɗa faala. Allah daali gite ma ɗe ruttoto si tawi an a jaɓali artirde gite ma ɗen hiɗa ɗaɓɓitude ella, gite ma ɗe wiyay hey ko an ɓay min miɗo felliti mi yiyata ella min on mi sansi programme ko an noon andi sa luttay ɗo. Allah ko gite ɗe wi artay. farji il basara karratayn yanqalibu ilayka al basaru khasi'an wa huwa hasir. bi mana hara gite ɗen hino taƴi kadi ko honɗum waɗi ɗe jaɓitoyta kadi yon dartu sabu ɗe felliti ɗe yiyata ko wona ɗaɓɓede ko yiyatake ko Allah subahana wa taala tagi kon e ko o golli kon e ko o waɗi kon. bi mana yiyatake e muɗum ko woni ella. Allah daali suna Allah alladi atqana kulla shay
bima'na ko golle Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴinɗo labini fotini timmini mbaadi kala hunde kanko bajjo seniɗo o ko ɗum ɗo woni kaɗo diina meɗen l'islam. ko ɗum wasi musidɓe julɓe selluɓe Allah, musidɓe julɓe tedduɓe Allah subhanahu wa ta'ala o ɓangini e nder ka diina soɓɓundu ndu tawata no gasa woɓɓe wiyay ɗum hino yawni hara koko mawni ka diina ko wiyete kon tamagol. oɗo tama muye mo yiyoto Allah subhanahu wa ta'ala shar'ini ɗum ka nder diina makko fi newingol diina kan. Allah subhanahu wa ta'ala shar'ini ɗum e batte gollal nene meɗen Aisha radiyallahu anha ko andirton kaɗo diina hika jogi newende, hika jogani newende e tagefu ngungu foppu maggu hay telemma tengo sengo sonnaɓe ndare sabu sonnajo Allah subhanahu wa ta'ala no shar'ina diina e jihadi ndi ɓe ari e muɗum e gaswa mo andanɗa hoore ma koɗol maɓɓe majji ɓe neeɓi ɗaɓɓitugol koɗolngol nena almaki ma sabbe aroya ha wiya aasi tawi e waali ɗo fi ndiyan ko salli gore e ko lotoro e longal e ɗum ɗo haray no maapini. Allah subhanahu wa ta'ala tippino e aya fi tamagol ngol sabu nene Aisha radiyallahu anha e gaswa mo ɓe wonno e muɗum. jon noon son taskike newendeji diina kan ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗani en kon ko kaɗo diina tun jogii newende ko lutti kon fop haray ko dolle ko teddele ndeɗo newende kaɗo diina hino jeeya e piiji ɓurɗi mawnude ko nelaɗo nilira sabu mum kon. so landama ko honɗum woni mission nelaɗon ko ɗum addi Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama. so landama ɗum yiltite yimɓe ɓen e suratul araf aron e o aya ɗo ko ɗi piiji ɗo woni mission makkon, ko ɗi piiji ɗo o nelira. alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-tawrat wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Allah subhanahu wa ta'ala sifi rasul sallallahu alaihi wasallam fi ande taw ko hombo ndare sifaji alladina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiya ɗum ɗo fof fi wata o fayte Allah daali mo fi mu windi on ka defte maɓɓe mo ɓe andi on ko honɗum addi mo ko ɗi piiji ɗo ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim. ko ɗum ɗo addi Muhammad goɗɗum ɓeydaki e wore ɗum ɗo. Allah subhanahu wa ta'ala o daali ko mono yamiraɓe ko moƴƴi kon haɗa ɓe ko boli kon ha gasa ɓe daginana ɓe dagiɗi ɗin harminana ɓe soɓuɗi ɗin ha gasa yilto rowtira ɓe kadi teddele itta kolomboje ɗe ɓe kolmbi e muɗum. teddele ko woni e hoore maɓɓe kon yangi e tampere ko ɓe ngallini kon ko ɓe ronditi bid'aji e shirkuji kañum e noneji piiji go kolomboje ɗe tata fo muɗum wata ko sifaade ko ɗum ɗo addi mission Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. ko honno diina makko kan ardata fi rowtingol yimɓe ɓen teddale diina kan tigi ardora e sattede e maapa. ko ɗum wasi qur'ana wi ma ja'ala Allahu lakum fi din min haraj. Allah subhanahu wa ta'ala waɗanali on ka diina ko ɓittinta on, ko sattinta, ko tampinta on. Allah subhanahu wa ta'ala daali yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ko newende falana on o falanaka on sattede e aya go yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa. Allah subhanahu wa ta'ala ko o faala ko hoyfinangol on sabu ɓiɗɗo adama o tagama bi ma'na ko o lo'uɗo. jon noon andite musidɓe julɓe tedduɓe si tawi neɗɗo woni e nokku longal no waɗɗimo ma ɗum salligagol juula no waɗɗimo tawa ndiyan ala hay nokku ka o heɓira ndiyan si woni ma o heɓa ndiyan haray o ɓittinanama ma ɗum ndiyan ɗan no woodi himo wondi e nawnare nde tawata si de memi ndiyan tun no wawi wonde sabu makko ma ɗum tiiɗina nawnare nden e makko yalli ko yo memu ndiyan ɗan nawnare nden ɓeydo ka ko honno on tigi wawata gerdude ma ɗum hino ndiyan ɗan kono ɗan hewtako ɗo ya hewtoy ɗan no gasa a maya ko nder couleur ko ya tippoley ton anda no ƴawrata e sifa ɗin ɗon piiji fof dandugol neɗɗanke o risque wonki makko kin e kellal makko kan ma ɗum jangol ngol no feƴƴiti keerol heɓali no wulnira ndiyan ɗan ha gasa ta mo wondi e nawnare nde suusata jangol ko honno on tigi gerrata. Allah subhanahu wa ta'ala addi newende tamagol on tigi taamo
بمعنى وجولة ونو آية جدن هوليرينو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا فاستغفروا إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. مسيب جلبة تدوبة كادو دينا كنوا قول مكة كنوا عند مكة كوكا أرضي إمونكم نتندني ونو قول كادو دينا قوانغ نتندني بمعنى ونو قول غالو ونادو ريوه ديون motawata rewede wona do rewede on o haton jinnabi maana e dewal ngal ko o wallitora goddum ko dum wadi so hoyfini o hoyniti fi dum nokkeli hewdi e der odo sharia Allah subhanahu wa ta'ala hino wadani en newende e kaado diina si tawi kaka korka Allah subhanahu wa ta'ala no addi newende munden e hoyende munden nde Allah subhanahu wa ta'ala banginno fi farlagol korka kan no ari non e aya jeden ka sot bagara aya temdere capande jeetate tati ka Allah subhanahu wa ta'ala wi don ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala sifi don noneji yimbe e alhaaliji de o addi bi maana newendeji e mudum ladal ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. kala wonɗo hino nawni ma himo setade hara yo limu ber barɗe ɗe o ñamata ɗen o yoɓitoya ɗe fiwata wayasi makko on artu e sattede tawa himo hoori yilti Allah subhanahu wa ta'ala o addoy kadi woɓɓe go catégorie goɓe ala e ɓen ɗon kadi wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Allah subhanahu wa ta'ala o daali ɓe ɓittoroɓe kañum kadi korka kam ɓen noon kadi yo ñammin tawa duuɓi ɗin towi ɓe nawyi ko ber ko ɓe ñaami o bi maana e ɓe dari. Allah yilti kadi ɗuyta kadi waɓutuji ɗin e hoore safari on ɓay noneji façon ɗuytugol ngol e hoore safari on no ari noneji ɗiɗi no wodi ko wiyete jamu ta'khir no wodi ko wiyete jamu taqdim ma al qasr sifa ɗiɗo piiji fof muɗum ko newendeji kaɗo diina ko Allah subhanahu wa ta'ala addani en. ndare ko Allah subhanahu wa ta'ala teddini fi kaɗo diina kon yawitaki hay goto e nder muɗum hay sonnaɓe ɓen ndare saabu sonnajo no addi far bi mana shar'ingol tamagol ndare sonnaɓe hande no wiyede ɗo liberté d'express bi mana wowlugol yo neɗɗo wowlu l'islamu on haray ko l'islamu on addi jonnitude sonnaɓen haqqe konngol maɓɓe ngol kañum e haqqe newinangol ɓe e nder kaɗo diina. Seydina Umar ibn Khattab ka ɓuri towde instance laamu makko ngun himo hutubude o ɗuyti o wi yo teŋeji rewɓen ɗuyto sonnajo accali ha o gayna wi Umar ko honɗum naaduma e haala e ko Allah okki men kon. Seydina Umar wi accanelan hakke ndare Rasul sallallahu alaihi wasallam hiɓe beeli hon nene Aisha radiyallahu anha hino beli e hoore maɓɓe ha gasi Seydina Umar bimana honno wiyete Seydina Umar ibn Khattab Seydina Aboubacre ben on ɗon ha gasi o ari o motti ɓeygu nelaɗon sallallahu alaihi wasallam ɓay ko ɓiɗɗo makko ha gasi nela sallallahu alaihi wasallama memminaki sabu sakko o dérange sonnajo fowtiɗo on e hoore maɓɓe sonnajo ɓuccaɗo on ko muusi kon fof o memminaki sakko o dérange modi makko mo woni e hoore mum on ko ɗum ɗo wiyete makarimul akhlaq ko kaɗo diina woni diina gonga diina selluka diina nodduka e newende kañum enene goto yagal. musidɓe julɓe tedduɓe kaɗo diina Allah subhanahu wa ta'ala ko kaɗo Allah subhanahu wa ta'ala jippinani bimana ɗeɗo mofte wondude e newende muɗum ko kaɗo woni gonga ha kan ka tawata Allah subhanahu wa ta'ala ko yurmede makko nden e dokkal makko ngal ɓuri mawnude e telemma sengo kaɗo diina e kenɗe ɗen fof andite ɗi waqtuji hari ko ɗi 50 farla Allah ɗuytiɗi ha ɗi wonti waqtuji 5 o jogiti ɗon joddi waqtuji 50 hara ko waqtuji 5 bi maana woni ko juulete newende nden koye nder kaɗo diina woni yimɓe ɓen hani andude kaɗo diina ɓe yettiraka Allah subhanahu wa ta'ala ɓe anda wondema kanko bajjo seniɗo o himo yaaji yurmede ndare yaajugol makko yurmede nden telemma sengo ngal dewal telemma sengo ka diina bonnuɗo yedduɗo Allah o
Allah subhanahu wa ta'ala karkilana mo ha timma tis yoɓa mo berko o bonni kon o naada mo ka yiite berɗum. Amma waɗuɗo dewal ngal ha gasa Allah subhanahu wa ta'ala karkilana mo ɓeydana mo kadi. Allah subhanahu wa ta'ala daali telema sengo heferaɓe jazaan wifaqa ko joddi feppodirdi e ko ɓe golli ko. Amma golluɓe ko moƴƴi kon jazaan min rabbika ataan hisaba ko joddi immorde ka joom maɗa kañum e dokkal kadi kañum e karkil. Musidɓe julɓe tedduɓe en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ñiiɓingen e dow kaɗo diina yo Allah yiɗingen ka o tuɗinaka ka fondoji meɗen o arsika en jokkugol ka o jokkina ka geɗalɓe meɗen ɓen o ɓuttinana en ndiɗo leydi meɗi o waɗa barki e mayri. Allahumma arina alhaqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinab. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.